Halo adik-adik, apa khabar? Berjumpa lagi dengan Cikgu Ainul Samurai. Hari ini kita akan sambung menyanyikan lagu suku kata menggunakan teknik ikat tebu. Kita pakai huruf apa hari ini? Ya, kita pakai huruf N. N, jangan tutup mulut tau. N. Buka sedikit mulut tu. Jom, kita mulakan. N bunyi na, N bunyi ni, N bunyi nu, na ni nu. N bunyi no, N bunyi ne, N bunyi ne, no ne ne. Na ni nu, no ne ne. Na ni nu, no ne ne. Nani nu no ne ne, 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 nani nu no ne ne. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa apa? Terima kasih.